bantwana benkosi, ngiyacela ke uNkulunkulu njengoba kulayiwe nami ngihambe endleleni engiyizwile nami umsizini wakho uNkulunkulu. Ngiyasetshenziswa kakhulu bantwana benkosi belibandla umhlaba wonke. Ngiyakhuleka ke esibini ngibingelele abagcotshwa benkosi, abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli ngogama lonyasi. Nginde ngibingelele intaba yepheza, Nhlasuthi, omama ngegama lonyasi. Cha baba mshumayeli wenkosi, isiZulu asitolikwa ngizwile kuphela ke nami ngiyazibongela kuNkulunkulu ukunyathela kulomuzi ngikubona nje kuma DVD mavidiyo nakuphi nabangazi lokho, kodwa le ndawo ngiyayazi ngakabi khona utho nje, seyindawo nje yabantu basezweni wonke umuntu okhona, kanti uNkulunkulu uyifishile, ufihle indaba enkulu bantwana bakaNkulunkulu. Lo oguqile lapha phambi kwenu umvangeli uGama eMtshezi. Ngiyabonga ngixolise uNkulunkulu, kukhona lapho nami ngibonile khona lapho ngafundekanga kahle khona. Ngibonga nale sizwa eThibok bebuye ngilande ukuthi khona ngisela khona. Ngiyabonga, inkosi imbusise. Bantwana benkosi, indaba kaShembeke lesihlangane ngayo baba mshumayeli ngeke ngisasho ukuthi okuningi, kodwa ngoba kushithwe mangifunda la ngithi umthandazo weSawatha lathi bandla akwandise umphathi wenkonzo. Amen. Kusho ukuthi ke kusemthethweni ke noma kuphoqeleke ukuthi kwekhona izwi ke eliphumayo kulowo kwandisile, ngoba seningilekelele nathi uNkulunkulu akangandisele. Kumele kube khona ke lelo lizwi uNkulunkulu nami ngicela kuyena azongipha lona bese ngibuyisela kuye ke baba, noma ke sibuyisela emsebenzini kaNkulunkulu njengoba usushilo yonke indawo baba kuyasetshenzwa. Ngiyakwazi mshumayeli wena, awuhlali la sibonana zonke into la khona khona uNkulunkulu usuku khona. Ayibonge Nkosi. Ivesi ngelilodwa noma babili ke 104 uNkulunkulu Nkosi ungishila
Isaiah 33 verse Job 5:13 Luka 6:16-22 kodwa mfundisi ngizomqala ngizobala ngifumana zangidosa vele sengiyabaleka baba wena ophangayo wena ophangayo ongaphangiwe wena okhohlisayo bengakukhohlisile wena ungakhohlisiwe wena lapho usugcinile khona ukukhohlisa uyakuphangwa nawe nalapho usugcinile ukukhohlisa khona ukukhohlisa ukukhohlisa wena. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu bayathangana. Uza baba ngaze ngaphinde ngize kuthiwa lo lesikhathi lo sithi masintshela equmthetho abangamaqili uyakubacupha ngobuqili babo icebo labakhohlisayo liyakuchitheka nje bayawungena ebumnyameni emini bavele bakuthi kusemini njena bese kuyahona kwamnyama kubo boss baphuthaphuthaze imini njengosebusuku kepha uyakubasindisa abampofu enkembeni nasemlonyeni wabo nasezandleni zezikhwaga njalo abampofu banokwethemba inkohliso evimba umlomo wayo. Haleluya. Ngiyabona bantwana benkosi mshumayeli wenkosi abantu bayamazi uNkulunkulu kakhulukazi ngophatha amaNazaretha kuye kwengcono nje bawungene phakathi kwabantu abangayigqokele ngubo ziningi indaba ongayikhuluma kodwa ke ekusensebenzela manje ngiyaphela bonke abantu bagqoka iNazaretha sekusetshenzwa kakhulu kodwa ke uNkulunkulu usithembisile uthi ubhombela sekakiwe lapha ekakwe khona kuthiwa ilento sonke leli kodwa uthi uma umNazaretha ungayokuphela ngifunga ngalesihlahla uma singaphendukanga itshe kusho ukuthi umNazaretha ke kuyophela kodwa lesihlahla masiphendukile saba itshe umNazaretha ngeke kuphinde kuphele. Amen. Bantwana benkosi ngeke ngikhuluma kakhulu endabeni ngoba baba mshumayeli wenkosi ngelinye ngikhuluma leyo kodwa manje silungise nengoma yokuvala kodwa ithi ngone nkosazana ngelinye ilanga emzini oyingcwele lithi kwafika isizwe nje iyakhona la kulelizwe izobika indaba enkulu ithi baba uNkulunkulu ngakithi kushona isizwe yashona lensizwe yangcwatshwa ngokujwayelekile kodwa indaba enkulu engibone ngithe ngiseThekwini edrobheni ngayibona lensizwe ngathi nje isithatha yashintsha ngathi ngibuya ngapha yabuya ngakhona yaze yangimemeza athi wesibani mina mana ithi thina sikhishiwe emazulwini kuthiwa esihogweni sesi-empty akusekho muntu manje ke kuthi asambe-ke singene kuwo amaNazaretha lana kubo bonke abantu sibaxabanise khona kuzokwanda ibhodi lasesihogweni. Ngakho-ke angisho ukuthi ngithini njengoba ubona kokunye kwenzeka lokho kwenzeka nangakini kodwa bantwana benkosi ngiyacela uNkulunkulu asiphe
ukuthandana maNazaretha nanokubuka ukuthi lento enkulu kangaka siyiphatha kanjani. Khokheli ngisakhuluma ngizokhuluma indaba owangcolisa isikhona isiphika semkhokheli watholakala ewasha nje. Hawu mama kwenze njani? Hayi taNkulunkulu ngiwasha isiphika sikamkhokheli inhlamba. Singawo phuli umthetho waleli sonto senza izinto ezingafanele. Makhosazana nina niyazazi ukuthi nibaleke kangakanani kuleli sonto. Wami osinenaka awungithembi isikhathi lo amen. Nina ningena noJehova eKhenani endaweni engangena omunye umuntu. Nangu nje ubaba obekhuluma ngendaba yomuzi wenkosi olapha. Uma kuthiwa bayakhona ngeke bawuvule ingekho inkosazana. Hayibo inkosi. Umuzi wenkosi kuvula inkosazana kuyiyona ehamba phambili. Ngakho ke kana benkosi nama ngiyimela kunene bengachaza kodwa ke ugama ngibongela nezo lakithi emtshezi ukuthi uNkulunkulu wathi ma efuna ukufihla ubungcwele bakhe wathi umzazele endaweni zakwaceza zazela hamba la uyezwe lasehla ngoba le nkosi ezovuka la iyobulala iyodla sifumoke indesilaza. Manje wena lapho ukhaleni lakho kunabantu basezulwini. Manje ke leyo ndawo kwaba indawo yakithi nani mina mtsheza nibancane embusweni wezulu. Njengoba bona wonke lamakhanda nje kodwa ubungcwele bafihla imtshezi. Hayibo inkosi. Yebo uBombela wakholela khona ke eNtabazo kodwa ngivimbephela namshwana songiyeka. Ngiyabonga kakhulu bantwana benkosi. Inkosi usenekuzwile. Sizohlabelela 84. Sihlabelela sika 84. Yinhle kangaka inkosi yethu amuhle
Yes, we can say.